mu bihe byo kwiyamamaza twumvaga kenshi kuri benshi ya ntero yagiraga iti ni wowe. Yes, ni the QuickTimes n'ubundi mu makuru yo muri uyu mugoroba, aho nyuma y'irahira rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yatangiye gusubiza abagize guverinoma mu mirimo, ngira ngo kuri uyu munota n'isaha tariki 13 Kanama umwaka wa 2024 nibwo Dr.Ngirente Edouard yongeye kugirwa Minisitiri w'Intebe. Perezida Kagame yongeye kugirira icyizere Dr. Edouard Ngirente amugira Minisitiri w'Intebe wa guverinoma nshya. Ni itangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 13 Kanama, ryasomwe kuri radiyo na televiziyo y'u Rwanda. Dr. Ngirente agizwe Minisitiri w'Intebe nyuma y'iminsi 2 Perezida Kagame arahiye indi manda nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye tariki ya 14 na 15 Nyakanga. Yari asanzwe ari Minisitiri w'Intebe guhera tariki ya 30 Kanama 2017. Dr. Ngirente ashimirwa ko muri guverinoma iki gihe hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr. Ngirente yatangiranye minisiteri 20 ariko yasoje igizwe na minisiteri 21, minisiteri ebyiri zakuweho hashingwa imwe mu gihe indi imwe yagaruweho. Hakuweho Minisiteri y'Ubutaka n'Amashyamba na Minisiteri y'Ishoramari rya Leta, hashingwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, ndetse hagarurwaho Minisiteri y'Umutekano. Abaminisitiri batangiranye na guverinoma mu mwaka wa 2017, abasozanyije nayo ni 3 ubariyemo na Minisitiri w'Intebe Dr. Ngirente. Dr. Ngirente Edouard yavukiye ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Koko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu mwaka wa 1973. Amashuri abanza yayize mu ishuri ribanza ryo ku Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle ahahoze ari muri Byumba. Dr. Ngirente yize ubukungu muri Kaminuza y'u Rwanda, ni umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare, aho yanigishaga. Icyo gihe yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi icyiciro cya 3 cya kaminuza mu ibarurisha mibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi.
yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin. Maze inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 30 Werurwe 2011 muri village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr. Ngirente kuva mu mwaka wa 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa banki y'isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Mu gihe Dr. Ngirente Edouard yasubijwe kuba Minisitiri w'Intebe, Dr. Ndagijimana yagizwe umuyobozi mukuru wa BK Group PLC. Dr. Ndagijimana wigeze kuba Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yagizwe umuyobozi mukuru wa BK Group PLC asimbuye Beata Habyarimana weguye nyuma y'imyaka 2 yari yamaze mu nshingano. Dr. Ndagijimana aratangira inshingano ze kuri uyu wa 14 Kanama mwaka wa 2024 nyuma y'icyemezo cy'inama y'ubutegetsi icyo kigo yateranye kuri uyu wa 13 Kanama 2024. Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi Jean-Philippe Prosper ya BK Group PLC yavuze ko BK Group PLC izungukira mu bunararibonye bwa Dr. Ndagijimana. Yagize ati tunejejwe ko kuba twahisemo Dr. Ndagijimana nk'umuyobozi mushya wa BK Group. Imiyoborere ye n'ubumenyi bwe mu bijyanye n'ubukungu n'urwego rw'imari bizadufasha mu gushyira mu bikorwa ingamba za BK ndetse n'intego zayo z'ahazaza. Bongeyeho ko azakorana bya hafi n'abayobozi b'ibigo bishamikiye kuri BK Group mu rwego rwo guteza imbere icyo kigo. Naha rero dusoreje amakuru yacu bakunzi ba The QuickTimes News. Nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe maze ugakandaho tukajya tubana muri aya makuru 5 kuri 5.